ni jong ha whiskey beri jong free no. Cheers. Domestic flight is I think so. Hello guys, welcome back to my channel. Our blog kha sang Delhi ni sini Dubai zara thangmani flight journey na tuying nai. Tay sang o taxi ni journey wo market no tension ang lai jak. Nam ni ke chini flight boarding na ke 7:15. Tay sang le 6:34 opan je sang lamao khosi. Masang na jabu ni ma. Pero ka sawi si yan ni ma phai ni kono ro. Mo ko lo mo sa ma ni ko. A few moments later. Khala shuka. Tak sopajak. Kot airport ticket. Khai to. Asak time kriyo chung boarding pass nana na mele chini ro visa hard copy sikrai sangkai phone of no kaina angnai na ni tongai print out se khale jaglia apse po compulsory nango ni chawoi sang yang ma nai tuk lai shuka garo kaisa assamese samung tongai tongu bo chungno su bawi se finally chingchini visa form manai chung boarding pass bo mangkha ke boarding pass manai chung line basara nango ara kaisa interview haingo ara thangmale tewasha ani visa form sikring zuka ngai abono askai bokrok tung lai kya ta sasiri hinke teitam khaina ba a visa kring ka stamp riwi borok par se khami achungno kai tewasha a samis nero thangka a samis nero thangmale binero te paper print out khajna kus kya nga ani phone bo internet bo kya nga abono askai cost to khayai te kaisa jagawo paper sanai nawi kingfisher ro paper sanai nai kya paper manayo assamese chalana ro print out khaina thangmale bo breko thang pa kya ga ani to internet krai ang to bini gmail lo je tasingo rohmani abuna asai se phaijamani ngai kapna da tam khainai wasino mukhang khosom ui thangka kai buinati khoroksa borong nang request ka please ni hotspot ready nei rizak ang asaka request khaimani mukhang rok kapte ba kai riwoi ro hori se print out khaina wi che teja khasi gui phai se a interview khaima haike kok sawi she lai riwoi business class rogo ano line ba charu she ani bung to askar hinjagi tongkha te even call funds khaishu asaka khare borok ano na phai kya jan bachi to lakho pai mani awon hoini mawan suka kharmang khnya lai shuka am ta jibanam ba khapatina nai ko flight miss na nai mani abo international flight ma lega oh my yo khnya kya te jibanam le tenglia by god ki kasam tab khangi jong Dubai ni flight by Air India sorry iko Air India by Dubai thang to yay Rama 28 B flight door money we hit to sir hi sir Hi. hello Seat number 28B welcome on board और बेल्ट को कसने के लिए स्ट्रैप की ढीले सिरे को खींचिए बेल्ट खोलने के लिए इस फ्लैप को उठाएं विमान के रनवे पर चलते उड़ान भरते या उतरते समय तथा उड़ान के दौरान जब कभी सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो तो सीट बेल्ट बांधें international flight यात्रा के दौरान अपनी सीट बेल्ट की गणना demo करे borok sanai करे video by sao इस विमान में 8 आपातकालीन दरवाजे हैं कृपया नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजे की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से दर्शाया गया है इन हरे संकेतों के साथ निशान बाहर जाने के दरवाजों को दर्शाते हैं इन हरे संकेतों द्वारा tabo ke bill sinai ready tirik ke light shop tirik keng pacha obong pacha ready to take off airplane bangmani ba marga sab bine kya khona moi buji to ha all vertical stations start
ni shawo. Iko vodka ni jongha. Ora hayo. Omke? Whiskey. Ani keke wine. Lang dari na nang chaman lang da nang yan chaw. Jengka sa friend mo like ro. Kong keke West Bengal ni. Of course I will. Oro je unlimited je somebody mano drinks. Ani keke wine. Cheers. Sisa second time na jong badam putla no mai. Badam na खाने दी को badam को जल्दी आप मेरा पे ढक्कन गिरा दीजिए badam इसकी second time ना खा चीनी में enjoy cheers cheers drinks ribai tamu ketisha sang season of angkai macam bahur ke patin naik kaka bahage amsike sari mau tamu kongha angke स्टर्प कर रहे हैं ट्रांसलेट करके यहाँ ट्रांसलेट करे हमारे जॉय को करके আমি ট্রান্সলেট করছি আমি বাংলাতে বলবো অনেক ড্রিঙ্কস আমাদেরকে সার্ভ করে এখন খাদ্য মিল দিচ্ছি সার্ভ করবে অনেক पैसा वसूल হয়েছে টাকা वसूल হয়েছে ভালো এই জন্য আপনাদেরকে বলছি এয়ার ইন্ডিয়াতে ট্রাভেল করুন আর অনেক স্যাটিসফাইড সার্ভিস আপনাকে পাবে এখানে এই এয়ার ইন্ডিয়া সার্ভিস অনেক সুপার ডুপার 5 star. So 1.5 hour nang kakasamani na ginorog mo na lights nugu tungo tam nugi sa camera wo Air India is the best. Air India is the best. Wow. Leng na cute, pinik cute. Tam rikha lagi na, Friday na lagi na. Leng na cute. Yes. Okay, dairy creamer for. Tam sai mi amo. The dai normal. The dahi. Cake. Mixed veg pickle. Okay, now let's check it out. Non-veg ni salmon rizak. Oh, paratha. And let's check it out. And this is wow. This is some dish with chicken and rice and dal rogrizak, rice rogrizak, zai barak. Try to video na ito bro. Ang busy sana ni. It's such a way that everybody comes to Air India. No problem. I'm the drunk one. Hi. I'm in love with the drinks as well as the pickles. Yeah, same yeah. I'm not them. Paratha lover.
Nongzu kha tam sari kha air India wo Savalia Hamar ka pek khai tlang na Sa anu na powder bari overall ko Nobody sorry oops magarang ka tiket bottle wine manju kha unlimited paisa basul देवियों और सज्जनों कुछ ही देर में हमारा विमान नीचे उतरेगा कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं welcome to Dubai Burj Khalifa na juga deh wow mana suka na cuma nih nah begini Dubai Habibi welcome to Dubai wow aku suka Agartala na cuma nih tu imang sebelah tu yo mang sebelah nok tau Nai thong cái xalo tiếp này chúng anh returning day होगा cái xalo return khai होगा cái xalo flight का समय tiếp nong nó phụ này if যদি window seat make Burj Khalifa này chúng có nhung dia Hey guys, chúng sắp phải nhà Dubai Airport đó. Còn là cái background nó work na. Cái double single con on salai nhai. Chini flight na like you know interesting ka. Onek kisu masa ka. Ma drinks ma khai kya, try ma khai kya. First time experience international airways so tike asik service ka ham. So let's see bahaya sini or tour. Kha klaya norok ani oblong na chacha khanai nei te omo an bagai first time fly dog kisa drinks khamani so norok chaya tong nakadi next episode dakti ni phai tango do subscribe and don't forget to hit the bell icon.